Poštovanje, dobrodošli na YouTube kanalu English with Naya and Turkish Online. Danas nam je prva lekcija iz bankarstva. Dakle, radimo biznis engleski za osoblje koje se nalazi u bankarstvu ili za osobe koje žele ući u istom sektoru. Naša prva lekcija jeste First Regional Bank ili prva regionalna banka. Nakon čitanja teksta objasnit ćemo i neophodne termine za razumijevanje istog. Do you need a safe place for your hard-earned cash? Open a checking account today. Are you tired of coins and loose change? We will count and deposit them for free. Do you have a paycheck? Cash your check here or open an account and make a deposit. Do you need to exchange foreign currency? Here are our exchange rates. Cash. Papirni ili metalni novac za plaćanje gotovinom. Checking account. Transakcioni račun. Račun koji možete upotrebljavati putem debitnih kartica, elektronskih uređaja, bankomata ili oni računi koji dozvoljavaju depozit u banci. Coin. Novčić. Change. Zamjena. Odnosi se na zamjenu novca. Exchange. Razmjena. Deposit. Depozit. Transakcija koja uključuje prenos novca drugoj strani na čuvanje, obično banci. Exchange rate ili devizni kurs. Vrijednost nacionalne valute u odnosu na valutu druge zemlje. Paycheck. Ček koji se odnosi na platu ili zaradu. Foreign currency. Strana valuta. Account. Nalog ili račun. A sada, pošto smo se upoznali sa nepoznatim riječima iz teksta, možemo se vratiti na isti i prevesti ga. First Regional Bank, prva regionalna banka. Do you need a safe place for your hard-earned cash? Open a checking account today. Da li vam treba sigurno mjesto za vaše teško zarađeni cash? Otvorite transakcioni račun danas. Are you tired of coins and loose change? We will count and deposit them for free. Da li ste umorni od novčića i sitniša? Mi ćemo ih izračunati i napraviti depozit za besplatno. Do you have a paycheck? Cash your check here or open an account and make a deposit. Da li imate platovni ček? Keširajte vaš ček ovdje ili otvorite nalog ili napravite depozit. Ovo make a deposit može se prevesti kao i ostavite depozit. Do you need to exchange foreign currency? Here are our exchange rates. Da li vam je potrebno da zamijenite stranu valutu? Ovo su naši devizni kursevi. A sada probajte da prevedete sami tekst. Pauzirajte video i prevedite tekst. Bili ste odlični. Sada nakon prve lekcije ja vas pozdravljam. Očekujem komentare, pozitivne pa i one negativne, sve onako kako se vama dopalo ili nije dopalo. Ako imate nekih sugestija, naravno slobodno pišite u komentarima. Ja vas pozdravljam i ako vam se sve ovo sviđa, pretplatite se na mom kanalu i mi se gledamo na sljedećim videosnicima. Pozdrav!